برنامه کی نو دم باش به برنامه نانو دان ام جاره کی دی بوره ندوی دموشانا نو ده ام لدوف تامین خوش گرا خوب بردام دیکن اف جار ام هاتنه باجاره کی کجاره یکم امتین ام هاتنه سمسوری ام هاتنه آدیامان لوی دره ام دخوازن دوف تامین خوش بگرن جبوی ویه کی وقت زانین هف درجی سمسورجی با یک جوان باجاره کو گلک خوارین خوش لیتینه چکرن هر وها به دیروکا خواه به چاندا خواه جی کیویه تایبت هیه ام دخوازن به تایبتیه جی نشانه و بدن و هر وها لوی باجاره خوارنه وان بین سر اکرانی نوا که گلو لوی دره چیت خوارن تینه چکرن ام دخوازن وی هیم ببن ev bernama me yekeme li Semsûrê em pêktînin em ê piştî vê belkî di demên pêş de hin bernameyê dî jî em li vê derê çêkin lê belê îro em ê xwe berdine nava bajêr û em ê li vê derê bibînin ka gelo Semsûrî kîjan xwarina çêdikin kîjan xwarina dixwin em dest bernama xwe dikin. Belê me got em Semsûrê ne em hatine ber firnekî ku em dest bi bernama xwe bikin li vê derê xwarin tiştekî taybet e bi rastî ji mirov dikare vê yekê bêje niha em ê wê taybetiya wê çi ye em ê were par ve bikin em hatine ber firnekî sekîne xwediyê firnê li cem me ye kekê İsmet merheba hoş merhaba serşevan xêr hatine sabî spas dikin me got wextê dema mirov diçe Semsûrê çi xwarin divê mirov çêke ji li ser wî em hinekî mijûl bûn me serê xwe êşand اینجا کاتیج مرا بیجه لوی داره به تایبت کیجان خوارن مرافت کاره چی که بخواه یعنی تایبت دما سبه مرو مال درد کهون ایسوت و باجان سور و ایرش دست وان داد بری خود دادن فرنه تین فرنه جبوی که تاشتی خواه بکن همجیش خوش بوی وی آوی هات نوی داره براستی صبح کی زوه مهاتن مگوت ام به تاشتی دست پی بکن لبلی ام هیم بون کشیوازه کی تاشتی یه و هرمی هیه ما خواست ام جویه کی بکنم می تاشتی دست بی بکیم پاشه می برداوم بکن به تایبت به سدی نود مروین که مالتین فرنه ایسوت با هنه یعنی ایسوت خواهرات اینن امرا داویجن فرنه وانا دجیرن ددن وان بنان خواه ترن مال خواه تاشتی خواه دکن yani jil derve dikani غینی ایسوت آنجی باجان رشیتینن گاو گاو باجان سور دکن تپسیا اوتینن پنیرتینن ام داوین سرنین نانی وکری و وی آوی ام تاشتی وان آماده دکن تی ایرو تاشتی کی واب دی مجی بله سرچاوان ام تب بخون tamam ام تب ده تاشتی خواه بخون پاشی جی خوارنا نیورو امی چیکن او جی ام تکار می‌داری اره ام تشتی خواه بکن tamam او یا جی بلا سورپریز به تمام دوه پاشی ام یا بیجن لبلی ام جی تاشتی دست بکن ایسوت چما لیور نافداره اولی مچاوی خواه کر بی ایسوت هم تشتیک نخون یعنی که سرم و ایسوت ها چکن دستا از باورم مرو ای به سرم و ایسوت ها مخن کدام هر نخوش خانه yani vakidin mesela çi xwarin hene la alê Semsûrê û mesela bi taybet çi têne xwarin rojê an sibê yani taybet danê nîvro ji bo firnê yani şîvên ku tîne firnê kebaba bajana reş em dibên abzer kebaba ji vir herema Semsûrê dibên abzer kebaba lê goştê da qet tin ye yani kebaba bê goşt em em sibê wê amade bikin were danê êvarê jî tava tînin güveca tînin yani cuda cuda xwarinê firnê tînin pir em amade dikin dixwin her wiha mirov dikare bêje çi köfta Semsûrê jî navdare bele wekî Rihayê ew xwe nîqaşeke nava Semsûr û Rihayê de her tim tê ziman lê belê li vir jî çi köfteyekî xweş tê çêkin ere ê bê goşt taybet dema nuda yani sê çar sala vir da ê bê goşt çîgê wan distirîn berê goşt zêde dikirin ha mala disa goşt dikin nav çîk belê yani çi köfteya bê goşt li vê derê îdî meqbûl e ez bawerim patenta wî jî girtine erê ser navê Semsûrê eger ku em derfet bibînin em ê hewl bidin ku em çi köfte jî çêkin yan jî bixwin imkanê me çê be em ê niha ji taştê dest pê bikin divê em çi bikin ji bo taştê em harin dukana tiştê xwe bikirin bajanê sor ê reş îsota
Tamam. Paşa mı cal fırını devam. اره امر متباغی Tamam. آماده بکن باوین فرنه گودار کن Tamam دم başa. در کسشونده Başa tamaşavanın heycal me tamaşa bikin me dest bernama xwe kir me bir taşte dest pê bikin. Kekî İsmet jî bahs kir ve me her dikanê malzemeyê xwe bistînin, sebziyên xwe bistînin û paşî em firnê bihevrin. Böyle me sebze xwe anîn me şuştin jî cene hat jmere bêje me çi bikin. نه امی سری دا باجان خواهی سور قاه کن Tamam. اما بی Tepsiye de bir şey ki. امی ریز کن Tamam. پشت را ایسوت و باجان رش امی شوجین را کن امی باوین فرنه سر باجان قاه کرشن دا رونی پز Ha. Be rune duv. اره رونی دو ایک بخوازن یعنی که جی حز دکن Sulay çi be o saçı ki. اره Karın ev baş çed be. لی مسری دا جلی نگوم بیر که ایسوت دبا ایلا توش بیانی Dve tuj be. اره سری نوت Em tuj bixwe. Ji bo xatirê te. مروی که ایسوت آتینه مرا سری نوری توشن Tamam. ای شیرین یعنی ای خواهد ناخم زیده Tamam. ام نا دست به Em dest pê bikin. Yani taybetiya wî ev e piştî ku ji firnê derket ji xwe me nîşan bidika. اره 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 Em dest pê bikin tamam. تمام تمام Te niha vana hûrkî. از قاه بکن Tamam. تفسیر ریز بکن Ev li Semsûrê û hin deverên dî hincîn di welatên dî heye. Çanda firnê heye mesela. اره Gelek xwarin di firna de çêdibin û her wiha yani di nava miletê de di nava gel de jî navdar e. Herkes ji mala xwe ji der û em bêjin ji bo ciyê kar di firna de xwarin çê dikin. Yani firin li hin de vera wek em bêjin restoran wek loqinteyê. اره 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 Ev derjî ciyekî ji wa ye ji ber wekî me xwest em bi esûla Semsûriya Adiyamanîya em dest bi roja xwe bikin, dest bi bernama xwe bikin. Ev ji bo me taybet bû bi rastî em spas dikin ji bo wê jî me qebûl kirî. سر شبان خیراتن است بله. دیسا یعنی فرنج یک تایبت دکره سمسوری جنین که دچین کار خبات دکن یعنی با خوارد تا و خاطر خم وان تنه فرنجی آماده نبود و من خوارد خاطر دکن داتی نه فرنه دبنا مثال بار وان خوارد خبره ام شی با وان Yani her tişt fırıncı dikin. بله بله او مال خوارد نه جواره کادشین ام شی با وان تر دکن یعنی Ev ji wekî anî zaman ji mesela ked û xebatê derket. بله değil mi? بله اره اره Yani herkes jin û mêr te herkes dixebite li vir. اره Dema kar be dem namîne ji bo çêkirina xwarinê. Hûn jî dibine alîkar ji were. اره اره یک او یک جی تاما شیویل و فرنه تن بجارتن تاما وان هینی خوشه Erê taybetiyekî firnê dara heye bi rastî jî. Ku jê bên taş firin ne me? Evet, Firnê evet. kevirî û her firnê ser agirê dara ku çêdibe. Tamekî wî cuda heye bi rastî Evet, jî mirov wê li her derîn kare bibîne. Li mala jî îdî firin hene li belê ew tama ew Vê tamê xweşiya nade. wê xwarina hêj peyda nebûye bi rastî jî. Ev taybetiya firna heye.
من ها باجان خواهود کرن اویا پشتی کو تمام بو ام دو باوین سر دو باویجنه سر تمام خوارن آماده از ایسوت و باجان اج تیرک دخوازت باجان او رش جی- تیرک او جی اما صد شیشت که نه اره سش شوجن aradı کن اما صد نه سری da seri kokra ها جور ne avra ها بدری تمام اره ام بلا بزن بنج بو کم شاشنک تمام او همه راست داویجنه نوا فرنی نه اره اره شو تینه قشارتن پاشی yani navbera 25 dakika nif saate de bu amade de ben Yani dora 25 dakika böyle Evet, bes. evet, evet. Tamam. şu şekilde mi? Ev tamamen. Polis tecrübeti. Bırakın ya. O işte bu. Az ne duyuyorum. Tamam. طبعا شغالين هيجا نها اف ما فرنجي خو خستنا تبسيه ده وبيبر وباجانا جي مع الشيشة خست كي اسمت نها دو بينامه دو باوجنا نها في فرنجي وباشي بكيف فرني ونجي ما تماشى بكن ببينن كا تاشتي السمسوري تشواتي خار ما تاشته خو آویت فرنه لی بلد و ام ایجا آماده کاریا خوارنا نیورو بکن جبو کو او جی بگی جا نیورو بری کو ام تاشته خو بخون ام وی حاضریا وی جی بکن که اسمت خوارنا نیورو ام چی چیت کن Evet tava nav kuzda çekini. بله Az jiboy ve teştekem peyda bakın hanen. ev jî ji bo nava firnê de Evet, vaj nava fırında çekini. Ama ha dizike und bejne Hem de ben kuz. kuz Evet. tamam Evet. tava kuz em çekin Evet. îro her wiha bi çi çêdibe wî ya jî mere bêje Bacanı sur, onu Evet. ben frengi. Bacanı reş, isot, goşt, goşt behesti. Belê Henek ji nerm em dikini. ev sîr Sîr, li eva bermeye sîre. sîr dikeviye Evet, var rune, ava jî xwaye. malzeme me ev Evet, bana ama tan- ev tenê Evet, bana tane ne? başe gelek Hemen başe bana amada bakın. tişta ku goşt keviye xwe xweş Yani. ne Evet. Bu keve fırını iyi hoş. goştê çi ye Goşt bizin ya. goştê bizinaye Evet. Evet. çawa ye li cem we heywancî tî Valla vak berenine yani Hı hı. abim tune yani malbat yek bir Yani belki li mal koydu. Kurdistanê giştî savalkarî evet, miriye evet, henekî miriye, yani. di politikayên Devlet, devletê yekî pêk aniye lê belê hê jî goştê xweş peyda dibin li herdan Ya ere hanım yani te dine. Hinek malbat berdevam dikin yani sevalkariye xwe. Zozan zede qedexe li vir zozan el qedexe zede tune li vir. Yani xwe Evaha dîska me jî em nîşan bidin ev ku li Semsûrê jê re tê gotin kûz ev ya li vir navdar e xwarin pranî divî de çêdibin ne? ere prani bir tam evi daha başa yani. Tamayî xweş e ji xwe Evet. firnê de ku yê çêdibe yê xweştir e baş em zêde dirêj nekin ji bo ku em taştiya xwe jî gavekî dî bixwin em dest pê bikin bi çi dest pê dikî Em seri de goşt xwe bini Tamam ez kuzekin. kariya te bikim Evet. tiştekî lazım be Kerem xwe bide. ev goşt dû jî Du navdeyî ez ha du derxim du me hinek yani kem kirim û belkî hinek heval naxin. Na dûv dixwin yani Ee, bila yani Bu vê me hindik kir yani. bernama nanûdan de her tim dibêjin Yani malbatên ki vê Hı hı. amade dikin êkî du davên ser jî henin.
Eki bê du şey dikin jî yani. Ev du veyit keve ser. Erê ter ser. Tamam. Erê. Wekî dî şixwe malzemê me tevî gotine. Erê. Tiviya binî de bicî dikî? Ez ê ona vala kim. Tamam. Binê de min cî kir şunda. Ez ê serî de bacanê reş ûrkim. Tamam. Dest pê bikin ew ya jî bacanê reşt keve ser wî. Erê. Ew ya jî şixwe hûrkirina wê divê ne zêde hûr û ne gir be jî. Belê belê. Tamam. Zêde hûr be tama xwaban de dike. Hı hı. Zêde gir be jî nahele yani nav firnê de. Tamam. İca ev gereke çıkas çend saatat fırnê de mîne. Yani navbera 2 saat nîva û 3 saata ê firnê de bimîne. Ha ji ber wî em saz zû çêdikin. Belê. Yani demek me avit firnê 15 dakika, 10 dakika, 15 dakika da em dikşînin tev didin. Tev didin. Erê. Tamam. Her wiha divê hinek ji agir dûr be jî. Belê. Yani nêzî agir be serva dişewite. Dişewite. Erê. Di bernama nan û dan de me çend xwarinên firnê çêkirine em jî hinekî zanin Rast e. xwarinên ku di firnê de çêdibin tam xweşin, tam xweşiya wan jî ku bi dilê xwe çêdibe. Yani. Hêdî çêdibe ne mi? Erê. Yani dema ku tu avê tu nîzîkî agir be û bişewte falan tama wî namîne. Belê. Ji ber wî yekî divê demekî dirêj em li bendê bin. Lêbelê ji agir dûr be ji bo ku neşewte û bi dilê xwe çêbe. Belê. Sîr jî temam bû niha êdî bacan em bacanê dixîne xwe bacanê dikin. sor berdine navê. Baş e êdî em hêdî ber bi çêkirina wî ve tên piştî ku tevan jî qedand êdî em ê dûvê xwe deyne Erê. ser Bavê firnê. û xwe lê bikin. Xwe em ê xwe navbera şîvêkin bire nekeve ser. Hı hı. Lê demek me şîv amade kir em ê qalikê bajana spîkin. Hı hı. Boy bijartin hem xweş tê. Evet. Demek te xwe ew Şixwe me qalikê me hazir kirine bacana wî ew awê. qalika nakeve devê te. Belê. Yani hîn xweş dibe, hînî xweş dibe nav. Ji bo ku de em zêde dem wenda nekin hem em taştê çêdikin hem em firavîn çêdikin ji bo dem em wenda nekin me hazir kiribûn malzemeyên xwe hem bîber û îsot û bacana û yê reş jî em me amade kiribûn. Niha êdî em ber bi dawiyê ve tên û dema ku qediya êdî em ê bavê jî ne firnê Erê. û înşallah em ê bi afiyet taştêya xwe bixwin. temaşevanên hêja me xwarina xwe nîvro bir avê te firnê û xwarinên xwe serê sibê ku em taştê de bixwin me derxist. Her wiha me serî de behs kiribû lê me negotibû ev jî nanê bi penîr e. Belê belê. Hinek malbat penêrê xwarijmal tînin divê min re bavê ser nên. Em davên ser nên davên firnê û derdixin. Wî wî taştê xwe dikin.
Nahayı diye mi taştıya kabul kim ne? اره Meyvani me jî heye. Gerçi em meyvanî ne kekê Mustafa Brastî jî di amadekirina vê bernamê de gerek ji me re bû alîkar. Em spas dikin ji bo wî. Em ê jî yani em ê xwarin bidinê ji bo ku wî alîkarî kiriye. Ya ji ber wî yekî ev xwarina ha xwarek taybet e. Brastî jî hem tiştên me çêkirin ev bacanê reşin. Bi îsot û her wiha bacan nava tawê de ye û nanê bi penîr me daniye berxwe ev jî دو dew به e. دو نابه یعنی Niha li Semsûrê di taştê de hûn dew dive xwe. اره دو پرانی دو ایسوت پنیر باجان رشن Dew e yani. اره دو یعنی Taştê ew e dew e. بله O tiştekî balkêş ez wî jî nû bîsim rastî jî. yani Yani em mesela bahs elimîne nekir çayê û filan bê var ama No. me serî de behsê ji wekî tek اره got من me bahs behsê nekir nekir. yani من bir kir demek taştı xwa xwarin şunda Hı hı. peş taştı çay xwa baxın Ha. Baş em ê jî wisa bikin. Em ê bi dew taştêya xwe bixwin û paşê me çaya xwe jî vexwin. Her wiha çaya me jî ser agir çê dibe. Ê baş kam dest pê bikin em ê çi bikin niha? kerem kin emin ava bajana verdinin Belê. isota jî Ev ya wextê mirov datîne ber xwe mirov hazir dike. dare Ha. te dikay vî isota bixwe Tamam. serî da te dike Em ê qalke vana qalkî wan jî yekin. اره jêkê Tamam. nanê xwe bikişîne pîşiya xwe baş dere Ev nanê me ye. اره ha Kekê Mustafa jî dewê me dadigire. Baş e. Ev ya piştî ku me ji qalkî jê qalkê kirem rakir te parîkê xwe amade bikî Hı hı. ava vî avî îsotê xwe navkî Tamam. dixwaze pir dixwaze kêm Hı hı. pişt re ka mexuya xwe nanîye Xwe jî lazim e ji bo Belê. wî. pişt Tamam. re bajanê xwe dînê ser taybetiya vî dijî heye tu dikî bi destan bixwe Gerek desta bê xwarin. Tamam. destan were xwe Ew jî baş e. Erê. Evet. Em ê jî wisa bikin. û her wiha bacanê bajan reşî reş divê em ek jî dixwazin erê bajan reşî dikarin navkin rastî li vê herêmê li Rihayê ev balcan û bî îsot cî wanê taybet heye. Xwe jî me anî danî ber xwe. Xwe jî wiha lê dikin ji xwe li ser dikin. erê yani gorî dilê xwe ku tansiyon te re tune be tu dikarî zêde bavê Baş e. erê Tamam. Piştî ku me va qeşart me van spî kir aha xwe xweş tê li dane ad vir de be. Ew jî divê em deyîne serî ne ha? erê Tamam. Me perçeyekî ji wî jî jekin. û xwe lê bikin. û bixwin. afiyet ben hoş cabe kerem kin Temaşevanên hêja rastî jî wisa xuya ye temekî pir xweş me daniye ber xwe em pê taştê dikin niha. Nanê me bi penîr, bacanên me, bacanên reş, îsot û dew. Em ê dî bi afiyet bixwin. Paşî jî me got me dîska xwe avête nava firnê, kuza xwe me avête firnê. Ew ê jî heta çend saeta bipije. Em ê taştêya xwe bikin, çaya xwe vexwin, bêna fira heta ku xwarina me nîvro pêjiya ji xwe me wî çaxê birçî bibin. Em ê jî xwarina xwe bikin. belê Dê afiyet bî ji we re kirin. hoş cabe Ewa me çaya xwe jî çêkir. eyvallah serçava spas dikim Kekê Mustafa, kerem ki. Şekil davîjin. no vay çaya ser kozayê Temaşevanên hêja piştî me taştêya xwe xwar. Xwarina me jî nav firnê de dipije me got em çayekî vexwin. Ev çay jî ser agirê dara ser kozê pijiya. Bi rastî jî wek tê zanîn çaya ku ser agirê
چید به تمام جدایی نه Yani. Evet. Rastı. مگم چای کی واخون حتی کو خورنامت پیجه هیچ دبه کی در باس به تا کو چی به امی گاوه کی دیش خو دیسا هم فرنی هم سر سفرا خو دی امی خورنا خو کوم آویتی نو فرنی می درخن و بخور از بیم هنک مای نه Inek muhaya ma çay xava xori ya amade. و تمام آره. بشه تمام باشه براستی اک تاشته مخار Baş bu. گله خوش بود یعنی Noşi can ve. اگر در فتم رو هبم رو حسبه بیا اوی تاشته بخور گلک باشه Gel semsuri. هم خوزاییه Ere ere. و هم جی طعم خوش بود براستی جی Gel semsuri her roji bir taştı dike yani. نه Ere sibir oldu da. اون بشانسن ولا Vallahi- و در فتم متن الهر داری هم Gel کار bir بده şansa hem enek bir şansa hem اون ziyade dövestin. البته جبر وی کی او Hem ber vek hedeji dışta kemle digri jitine. او جی پروبلمه کی مزنه براستی Ere. یعنی کدا فرنجیا لوی ولاتی گلکه Rast da. و Yani mirov ku biz evce bira mala xwewne bira ev jî navî bira mal rûne bes. Francî her tiştî şîr amade dike yani. که یعنی خانه آن Mal هر تشتی آن او چیت ere ere malbatek hebû. Jinik mamoste kulfetê xwe jî mamoste bû. Hatibûn Semsûrê ewna jî hinê şîva ver bûne. Ez di pêşiya firê me dikim me derbas rojî bimişte. Şîva bijêrim. Hember şîva xwe daye qapicî. Divê Ehmed wî re bê bira şîva yek cara tev de. Bira neşewtîne. Cigara xwe dikşîne ew mala xwe cigara xwe dikşîne ji bira şîva wî hewmere. یعنی هر تشتی آن او چیت Ere ere. Westî bûn tune. هر ها یعنی وی آوی خدمت کی مزن جیدی Yani ez bawerim xizmetekî pîroz e jî. هر پیروز جی واسطه بله تماشان این هیجا همه بردوام بکن همه چای خواه بخون بله تماشاوان این هیجا ایدیم هاتم بر به داویه و جیه هری خوش یعنی ایدی ام مصفرا خو دانیه بر خو ما دیزکا خوش فرنه در خست ما آنی ایدی می خوانا خوب کن Belê. نه Erê. Xwarname- Wê tam ku xweş e nexweş e. چا چی بیا تو چه Ez تخیلات divêm چی baş çêbiye. و گله خوش خویات که براستی جی و جویرت گو کوز نه Erê. تاویا کوز ما چی کردو د تاشتی د جی ما شخوا Balcanê sor, بالجان و îsûd, بیبر و Penîr û پنیر و نانی Dev. و پنیر تاشتی که گله خوش bu براستی جی noşî can be noşî. پشتی نیگرویه هم هیچ tam برچی نبون اما جبر کو تاشتی که باش مخوار لبلی اف خوارن جوا خوش خویا دکه herhalde mi ویج بقدینن ام سپاس دکنج بوته Rica dikim. Tegelek Ez emek spas vermede dikim o da. xêratine ser şevatine. صابي ممكن يعني يغير دما لنا. مروف بحث سامسوري دكه براستي جي اف خوارن دكه من بيرا مروف فرن Erê. وخوارني كنت فرني دا تشي دبن كيكي مصطفى ام جيرا جي سباس كنا جي كداوي جلك مرة تشيبو ام سبيد مرة جرب مرة على قدر دبا نهاي دي دورا خوارنية ما فيا جارك دي ام دوباره بكن ما بتشي تشي كربو Goştê pez, pezê biçûk. Balcanê sor, balcanê reş, îsûd, sîr, سير مخستم erê rûn, رونو خوي xwe. Yê jî herî dawî ter ser. دما د فرنه د چنجره تدرخست نو هفدات Tabii merê tev de Evet. ser neşevde. Nêzîkî 2 saat nîva 3 saat li firnê dimîne. بله Dike hinek dûrê agir be.
هینی باش دپیجه از باورمونه طعم کن خوشی و جواره ای باشه که ایدیم طعم کنم زیاده نسکنه تماشاوانی مجی بلا زیاده مراق نکن ام ایدی دست به خوارنا خواه بکن هر وها بس بیم بدو دست به روژه کربون هاجی دوی ما هیه آره یعنی سم سوری بدو سر سفره رونانه بله سبه بره ایواره یعنی کی جان خوارند به بره ببه براستیجی گله خوشی بوده یعنی تام او وقتی مهور کرد تا بحثا قیدبونا هر تشتی کرد یا تا گو دوی هر تشتو قیدا خواده به جبو طعما یکی بسر یکی نکه امروز کاره هم بیجه سبزین کو کتنه ناوی هم سیراوی هم گوشتیوی هر یکی طعما خود جدا داییه و تاوای همه کوز درکتیه براستیجی گله خوشی بوده دستی تا صاحبه ام سپاس کنج بو کداته ام وارا سپاس کن اوناتن سم سوری بون میوان من هم کیف خوش بون ام دیسا بندوانه یعنی اف خوارنین ها خوارنین تایبتن براستی جمروفت کاره و یکی بیجه جبر کو پشتی که هنک تکنولوژی پیش کت و هن گوهرتن چی بو صناعی فابریقه و فلان میوان چی بون خوارنین به تشبیه مروف کم بینه دست بکی ده جمع وقتی صحبت خودم هدی سانی بو زمان جبر یکی مراد وی قدری و خوارنا زانه به افتام هر تون پیدا نابه تو داره نه و تشتا کل فرنا داراده فرنا کوریده کوزدا و هر وها داری کون شوتین اوجی گرینگن بوی چه دبه او تعماوی خوارنه براستیش گلک جدایه ما چند برنامه دیده جی مدیتن فرق وانو وان خوارنه دی هیه مروی یکی براحتیت کاره بیجه تماشاوانی میشه بلا یکی بزامبن اگر کوچی بخوازن خوارنه کی و ها چیکن چه و نشانی و دا اون دکارن بی آوی با وجنه فرنه کی کوزانو بن و خوارنه بپیجینن و بعافیت بخون امش بو وجی سپاست کن حتی و دمی و ما تماشا کر جبو تجاره کی دیم سپاست کن و ام کیف خوش بونه ماتنا سمسوره تجی مگراند الوادرا گله کم سپاست کن جبو تمام آره تماشاوانی نیجای دیم بر داویا برنامه خواه هاتن ما گوتبو اگر در فتشه به ام تخوازن چی کفته کیجی چکین ایرو از باورم اف خوارنه هاج مره بسن لبله از یکی بیجم پی خوش ور ناکن ام جاره کی دی جیبه نور حتی چند جاره دی جی ام وید کن کو ام ور نویدره جاره کی دی ابلا جوره سوز به کو ام وقت دماهات نسم سوره ام چی کفته ویدره جی چکین چواتی چکین هر وها تعمایی ام بنیرن و هر وها اگر در فتشه به هن خوارنه دینجی ام بینن سر اکران و لبله ایدیج ما حتی بدره من نوا خیر و خوشی ده ام ایدی دست بخوارنا خب بکن حتی برنامه کدی من خوشی